A ti si baš za tuču. Ja ne znam da se ikog istukao. Dobro jutro ljudi, šta ima, s vama je vaš dečko Slaven i jučer sam izašao vani, te sam sreo koga? Anu Šalterušu. Da, Ana Šalteruša izašla vani posle svog radnog posla. Jučer nismo snimali ništa u teretani, nešto nije bilo bolje, ali opet nije mi jasno zašto je izašla ona na cugu. No dobro, izašao sam i tako sam naletio na njih. Otišao sam do svog DJ-a Darija koji radi u Modestu. Prošao po gradu, vidio da li ima šta ljudi, pozabavio se malo, pojeo burek i otišao doma na bus i bio sam doma oko 1,5, 2, tako nešto. Bilo je fora, ja ne volim izlaziti do kasno, nema mi smisla nešto i... Isplešem se malo i odem doma. Tako da ono, ja sam zadovoljan. A sad, šta će biti danas u danu, ko to zna? Ja, pojma, iskreno tek sam napravio vlog, usto se pojio. Da, moram još napraviti sad piletinu za jesti, ručak i sve ostalo. No prije nego što krenem sve to raditi, ukoliko želite se pridružiti na moje putovanje, stisnite to, preplatite me. Dakle, da pratite svaki moj vlog koji će izaći sutra, preksutra, za 3 dana, svaki dan vlog. Svaki dan je vlog, ljudi moji. Stoga preplatite se ako već niste. Počela je bura puhati, tako da je vani, nećemo moći ništa snimati skoro. A trebamo vam donijeti neki sadržaj, ne znam šta će to biti. Prije par dana javila mi se moja online klijentica. Ona je probala jedan proizvod koji mene nije pitala, zove se taj proizvod BCA. I rekla mi je da se osjeća jako čudno, te da je dosta mučnina u želucu i osjeća se nervozno jako. I ja sam rekao, pa slika mi taj proizvod, ne čini mi se ko da je to BCA. I zapravo to je bio BCA sa kofeinom od nekog nepoznatog proizvođača kojeg ja iskreno nikad nisam vidio niti probao. Danas sam se ja osobno javio ne misleći o tome. To su inače jako kratki učinci kofeina koji traju, ajmo reći, 1 dan. No ona baš ne podnosi kofein, zato je tako teško palo. I danas sam mi se javio da pitam kako je, jer sam mislio da je sve to prošlo. I ona mi govori da je išla na pretrage, da je 5 puta već bila kod liječnika, te da je počela terapiju i ja je gledam ovako, ne mogu vjerovati da od tako od jednog proizvoda može se tako nešto dogoditi. I siguran sam da se vi pitate kako se to moglo dogoditi samo od kofeina. Iskreno ljudi, nismo svi isti. I svako reagira na supstance drugačije. Naprimjer, meni pre-workout, bilo koji sam probao do sada, ne koristi mi i ne djeluje na mene. Jer imam takvu energiju da mi ne treba nikakav podizač u teretani da napravim moj trening što bolje mogu. To je jednostavno sve ovdje. Te bih preporučio svim mojim klijentima i svim ljudima koji gledaju ovaj video da ukoliko ne znate o nekom proizvodu nešto i ne znate iz kojeg je izvora i da li je to uopće dobro, javite mi se na moju Facebook stranicu, ona je u opisu ovog videa, budite sigurni da ću vam odgovoriti i bit će mi drago pomoći. A ako vi želite postati moji klijenti, da vas ja vodim kroz prehranu, treninge, suplemente koje trebate koristiti, javite se isto na moju Facebook stranicu. Siguran sam da ćemo naći idealno rješenje za mene i za vas, kako biste vi postigli svoje rezultate što prije. Pazite što koristite i nemojte vjerovati svakome što kaže to je odlično, to je dobro. Jer ja, na primjer, učim na svojem primjeru, ja prije nego što nešto probam, pročitam na internetu sve dobre i sve loše stvari o tome, pa onda tek krenem probavati. I nikad nisam svojim klijentima dao vježbu ili rekao im da probaju nešto što ja sam osobno nisam probao i prošao kroz to da vidim da li je to dobro zapravo ili loše. Stvarno mi je dosadno i ne znam šta da radim, stoga idem do bake malo da vidimo šta ona radi. Bako, meni je dosadno. I meni. Meni nije, ja čitam dobru knjigu. Bogati? O čemu se knjiga radi? O Japanu. Pa šta ima u toj knjizi da piše o Japanu? Pa imaju interesantni njihovi običaji. Na primjer, jedan od njih je? Jedan od njih je da žena ne smije ići u bolnicu roditi dijete, nego ga mora kod kuće roditi. Što je vrlo nazadno bilo, već i u ono vrijeme. Pa šta misliš da je danas još tako to? Mislim da nije. Jučer sam na večer gledala 2 odlične dokumentarne serije. O čemu, bako? Jedna ti je bila o Novom Zelandu, a druga posebno interesantna o Kini.
Pa tebe, bako, samo zanimljuju zemlje. Pa i običaj, i ljudi. O, pa ti si neka kulturna. Sad se Multikulturna isprava. pod stare dane se kultiviram, da ne gubim vrijeme u ništa. Sinoć su dole nešto slavili. Bila je dugo galama. Bogat je, tebi to smetalo. Nije. Smijali su. Baka uvijek za zabavu, party baka. Neka su se, mladi su, nek se smiju, nek se zabavljaju, šta? Nego što? Ja dok sam bila mlada nisam ovako sjedila kući, Boga mi. Di si ti bila, bako? Joj, gdje me nije bilo. A meni ne daš da idem u grad. Dadem ja tebi, kako ne, samo se Ali- uvijek bojim da neke budale te ne pretuku i to. Je, a ja sam inače baš ono, taj za tuču i tako. Da, ti si baš za tuču. Ja ne znam da se ikog istukao u životu. Samo znam da su tebe drugi, dok si bio mali. Ne znam šta bi radio. Čudo da nisi zvao dečke da igrate ono, šta one igrate s onim, Kartamo sam. kartate se s onim okruglim. Pa ne da mi se igrati poker više. Pa onda ja ne znam šta da radiš. Odi skupi ono suho lišće pa nosi u kontejner. Sad kažeš poburi. Poburi sad da ja skupljam lišće. Pa vidiš, ja ne znam. Šta ti god predložim, ti odbiješ. Onda Pa Idi mislim, po kruh, čuj. idi po krug da predlaže. dobro, i onako ću morat po kruha, ali ići to malo kasnije, može? Dobro, može. Sada je počela dolaziti upala lože od treninga jučer kojeg sam radio, stoga ću vam pokazati par primjera istezanja koje ja koristim da bi stegnuo ložu. Trying to forget you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you? Are you? Are you? My love so wild. Please give me a sign. My love so wild. Please give me, baby. Kod svih ovih istezanja je bitno da ispuhujete zrak iz sebe kako bi se mišić opustio i produljio. Jer kad stisnete zrak u sebe i uvučete ga, odmah osjetite kako je mišić više stisnuti. Bitno je kod istezanja to da morate biti strpljivi. Za istezanje trebate biti opušteni i relaksirani. Znam, u početku je to meni bilo nemoguće, pogotovo za nekog koji je bodybuilder. Istezanje je neka najgora stvar koju trebate napraviti. Ali jednostavno s vremenom sam se naučio biti strpljiv i tu sam naučio kako se istezati pravilno, tako da se ne povrijedim ili ne dobijem ozljedu nekog dok treniram, te da mi poboljša mišiće i poveća ih. Istezanje me naučilo najviše strpljenju, što ga nisam imao. Bez strpljenja ne možete postići ništa, za sve treba vremena. Pa pogledajte, na primjer, evo sad u bodybuildingu se dogodilo nešto nevjerojatno. Osvojio je tip za kojeg niko nikad nije mislio da će osvojiti Arnold Classic u Australiji, te je došao prvi i misli čak stvarno sad da je jako velika prijetnja čak i za svjetski naslov. Naravno, nemojte se sad uzburkati. Roel Winkler po meni može osvojiti Mr. Olimpiju, a sad ćemo vidjeti da li će to biti. No obratio bi se u drugim segmentima isto koji može strpljenje dovesti do nečega. Naprimjer, tražite posao. Strpljenje je jako puno potrebno da nađete pravi posao. I vjerujte mi, pravi posao će doći onda kad baš trebate. Nemojte gubiti nadu, budite strpljivi i budite uporni. Pa čak i ja da stvorim svoj uspješan YouTube kanal koji radim sada, potrebno je vrijeme da prođem. Isto kao u teretani. U teretani trebate raditi, strpljeni biti i gledati rezultate. A ne vagati se svaki tjedan i ja imam kilu više, pa onda za 2 tjedna imate 2 kile manje. Gledajte se u ogledalu i pratite vaš napredak, to je ono najbitnije. Bitnije ono što vi vidite, nego što vaga pokazuje neki miraž body fata ili centimetri. Tako da ne odustajte, budite uporni, strpljivi i sve će doći polagano. Da, sjetio sam se da je danas izvlačenje za pobjednika rolera. Molim bubnjeve.
Marino Dotlić osvojio roller. Živio ti meni Marino isto. Javi mi se u inbox. Ili to bi bilo to od osvajanja nagrade. Roller je osvojio Marino Dotlić. Čestitke mu. Sada, šta želite za sljedeću nagradnu igru? Na kraju ovog mjeseca ću opet napraviti neku nagradnu igru, pa komentirajte dole u odjel za komentare šta želite. Ne znam ja, jer vidim baš da ste niste odazvali za ovaj roller. Nešto drugo ćemo napraviti. Sve vama po volji. To je bilo to za danas. Ukoliko vam se svidio vlog, dajte jedan veliki palac. Pretplatite se na kanal kako biste vidjeli sutrašnji vlog, te sve videe koje ću objaviti na ovom kanalu. I vidimo se sutra, ljudi. Ajde, z.